نحن اليوم نصلي صلاة الغائب على إخوان الأنقاض ولم يصلى عليهم، فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، سورة الفاتحة، بعدها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا إلى آخر هذا الدعاء. ومن لم الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جيش محمد سوف يعود. Değerli kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis-sabri ve's-salah. İnnallaha ma'as-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة والسعادة والسماحة، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أحييكم أولا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Allah'ın hamd Resulüne dua ve selamdan sonra değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. وأشكركم على تجشمكم عناء السفر، وأشكركم على تجشمكم عناء السفر في سبيل الله وفي سبيل المشاركة في نصرة إخوانكم لغزة العزة والأرض المباركة وفي سبيل قبلتكم الأولى ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mescid-i Aksa için, Gazze'deki kardeşlerimiz için, Filistin'deki kardeşlerimiz için, insanlık için çok uzak mesafelerden ta buralara kadar geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yoruldunuz, ayaklarınıza sağlık. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum bu programa katıldığınız için. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على الجميع أن قلوبنا جميعا مكلومة بما يحدث في غزة، ولكن هز قلبي أمس حينما رأيت حالة ومشهدا غريبا فدمعت عيني واقشعر بدني. ذلك المشهد هو أن أحد كبار السن جد وضع أمامه أحفاده الشهداء ثم يقول لهم أبلغوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن أمة محمد بأن أمتكم خذلتنا. Tabii ki Filistin'de olanlar, Gazze'de olanlar, bütün bu olaylar hepimizin kalbini parçalıyor. Hepimizin duyguları şu anda parçalanmış durumda. Ancak bir görüntü gördüm ki gerçekten benim bütün psikolojimi bozdu, darmadağın etti. Bir tane yaşlı adam, yaşlı bir dede torunlarını eline almış, parça parça olmuş torunlarını eline almış. Şöyle diyordu: Ya Resulallah, senin ümmetin senin davanı bıraktı. Senin davanla ilgilenmiyorlar. Bu ümmetin senin ümmetinin çocuklarını, senin ümmetinin insanlarını, Müslümanları sana şikayet ediyorum diyordu. Bu beni gerçekten bitirdi. حقا إنها حرب إبادة ضد أهلنا بغزة العزة، وإنها حرب جوع وحرب تدمير كل شيء. إنها حرب نازية وعنصرية من هؤلاء الصهاينة المحتلين المجرمين. Ortada bir soykırımla karşı karşıyayız. Toptan Gazze halkı öldürülmek isteniyor, yok edilmek isteniyor. Sadece havadan değil, aynı zamanda bombalanmıyor, saldırmıyorlar. Sadece çocukları öldürmüyorlar. Hayatta kalanları da açlıkla imtihan ediyorlar. O bölgeden sürmek için her türlü sosyal imkanları, her türlü yiyecektir, giyecektir, her şeyi engelledikleri için o halkı o bölgeden sürmeye çalışıyorlar.
والمؤلم أن جميع القوانين الدولية والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان والطفل قد سقطت لدى الحكومة الأمريكية والغربية التي هي الأخرى أيضا سقطت في الازدواجية. Bu olaylar bize şunu göstermiştir ki bütün uluslararası hukuk sistemleri, bütün insan hakları adına konuşanların ilkeleri tamamen ihmal edilmiştir, tamamen göz ardı edilmiştir ve burada asla bu maddeler hiçbirisi uygulanmamıştır. ولكن الأكثر إيلاما هو عدم قيام معظم دولنا العربية والإسلامية بواجبها، فلم تتحرك التحرك المطلوب ولم تستعمل الأوراق الكثيرة بأيديها من سلاح البترول والغاز وقطع العلاقات ومنع طيران العدو في أجوائها. Batıdan gelen, İsrail'in yanında yer alan ülkelerin çifte standartlarını çok iyi anlıyoruz. Bu konuda her şeyin farkındayız. Ancak bizi daha çok yaralayan, bizi daha çok üzen İslam ülkeleri dediğimiz ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmıyor olması. En azından kendi hava sahalarında Siyonistlerin uçaklarını engelleyebilirlerdi. Hava sahalarını kapatabilirlerdi. Petrolü, doğalgazı kullanabilirlerdi bu konuda. Kullanabilecekleri, yapabilecekleri birçok şey olmasına rağmen hiçbir şey yapmamış olmaları bizi daha çok üzmektedir. أمام هذا الوضع المؤلم والوضع الكارثي دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى هذه الفعالية الجامعة للاتحادات والروابط العلمائية والجمعيات والمؤسسات البرلمانية تحت شعار نصرة غزة فريضة شرعية وضرورة إنسانية. Bütün bu olaylar karşısında Dünya Alemler Birliği olarak asla sessiz kalamazdık. Bugün burada dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş alimler temsilcileri, ulema grupları, ulema teşkilatları temsilcileri, çeşitli dernekler, STK'larla birlikte buradan sesimizi bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Gazze'li kardeşlerimizin yanında olduğunu söylemek istiyoruz ve diyoruz ki Gazze'ye yardım etmek, Gazze'deki insanlara yardım etmek en büyük farzlardan bir farzdır. وفي هذه التظاهرة المباركة وفي هذا اليوم المبارك الجمعة وفي هذا الجامع المبارك رمز الانتصار والفتح وفي هذا البلد الطيب بأهله ورئيسه وحكومته نحن المجتمعين نؤكد على ما يلي. Bugün burada İstanbul'da Fatih'te ve Fethin de sembolü olan Fatih Camisi'nden bütün dünyaya şu mesajı haykırmak istiyoruz. أولا إن مقاومة المحتلين في أي مكان وبخاصة لقبلتنا الأولى وأرضنا المباركة واجبة شرعا ومشروعة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ولذلك فإن ما قامت به المقاومة الفلسطينية حماس وغيرها في الأراضي المحتلة ليست إرهابا أبدا، بل أجمع الفقهاء على وجوب دفع المحتل من الأرض، فإن لم يستطيعوا فيجب على الأقرب فالأقرب، ومن لم يقم بما يقدر عليه فهو آثم إثما كبيرا بالإجماع. Dünyanın neresinde olursa olsun işgalcilere karşı direniş, işgalcilere karşı mücadele gerek uluslararası hukukta gerekse bütün dini metinlerde, bütün dini referanslarda bir haktır. Buradan hareket ederek diyoruz ki Filistin'deki Hamas hareketi kendi topraklarını savunan bir harekettir ve hiçbir zaman Hamas'a bu hakkından dolayı bir terör muamelesi yapılamaz ve hiçbir zaman Hamas örgütüne, Hamas teşkilatına bir terörist örgüt diye denemez. ثانيا إن نصرة إخواننا في غزة بكل الوسائل المتاحة وإنقاذهم فريضة شرعية. Buradan dolayı diyoruz ki Gazze'deki kardeşlerimize yapılabilecek her türlü yardımın yapılması, imkanlar ölçüsünde yapılabilecek her şeyin yapılması acil bir farzdır. ولكن هذه النصرة تختلف من الحكومات عن غيرها، والحكومات التي لها الجيوش والقدرات وكذلك وسائل أخرى اقتصادية وغيرها، فهنا يكون الواجب الأكبر على هذه الحكومات. Herkesin kendi imkanları ölçüsünde bu farz oluş hükmü herkese her konumda olan insanlara göre değişir.
hükümetlerin üzerine düşen farziyetle bireylerin üzerine düşen farziyet farklıdır. Farz hüküm farklıdır. Dolayısıyla hükümetlerin, devletlerin orduları vardır, imkanları vardır, daha güçlüdürler. Dolayısıyla onlara düşen sorumlulukla STK'lara, bireylere, bireysel Müslümanlara düşen fıkhi hüküm farklıdır. ثالثا إن من مقتضيات الإيمان والأخوة الإيمانية والجسد الواحد إن من مقتضيات ذلك الوقوف مع أهلنا في غزة وتوفير كل مستلزمات الحياة لهم غصبا. İmanımızın gereği Gazze'deki kardeşlerimizin ihtiyacı olan ne varsa onu yapmak, ne ihtiyaçları varsa onu sağlamak bizim imanımızın gereğidir. İmani sorumluluğumuzun gereğidir. فكيف يهنأ المسلمون بكل هذه الخيرات وإخوانهم محرومون من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والسكن والمبيت فوالله الذي لا إله إلا هو ليسألن الله سبحانه المقصرين عن ذلك. فكيف يهنأ المسلم بهذه الخيرات وإخوانه محرومون من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والسكن والمبيت فوالله الذي لا إله إلا هو ليسألن الله المقصرين عن ذلك. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz bir suya dahi mahrumken, ilaçları yokken, yiyecekleri yokken, giyecekleri yokken bizler refah içerisinde, evlerimizde, barklarımızda, ülkelerimizde nasıl rahat olarak oturabiliriz? Nasıl rahat bir şekilde bunu bir sinema seyreder gibi seyrederiz? Gerçekten bu konudaki sorumluluklarımız çok fazladır. رابعا الله أكبر الله أكبر رابعا إن موالاة العدو المحتل بالنصرة وحب السيطرة على المسلمين داخلة في قوله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Bugün Siyonizme en ufak, en basit düzeyde bile sempati duyan, Siyonizmle işbirliği yapanlar okumuş olduğu ayetin hükmüne girerler. Yani düşmanımı dost edinenler düşmanındır fehvasınca bu ayet-i kerimelerin hükümlerine girer. Dolayısıyla bu konularda yeniden kendimizi gözden geçirmek zorundayız. وبناء على هذه الثوابت فنحن المجتمعين في هذه الساحة المباركة نؤكد ما يأتي. Bu sabitelerden yola çıkarak tekrar şunu söylemek istiyoruz. أولا نطالب القمة العربية والقمة الإسلامية اللتين تنعقدان خلال هذا الأسبوع نطالبهم باتخاذ الإجراءات الآتية. Bundan dolayı bu önümüzdeki hafta içerisinde bir araya gelecek gerek Arap Birliği gerek İslam Konferansı örgütünden şunları talep ediyoruz. أولا أو واحد دعوة صريحة نطالبهم بدعوة صريحة وحاسمة إلى وقف العدوان على غزة والضفة وتكون دعوة مصحوبة باتخاذ الإجراءات العملية من التهديد بقطع البترول والغاز عن جميع الدول التي تساند المحتل في عدوانه الغاشم وحربه العنصرية وكذلك تهديد بتوسيع دائرة الحرب. Bu konferanslardan şöyle bir karar çıkmasını istiyoruz acilen. Bir, Gazze'ye olan saldırılar bir an önce durdurulmalı. İki, İslam ülkelerinin elinde olan bütün maddi imkanlar, özellikle petrol, gaz gibi imkanların Siyonist hükümete, Siyonist devlete asla sağlanmaması, bu konudaki ilişkilerin kesilmesini talep ediyoruz. رقم اثنين نطالب أيضا هاتين القمتين باتخاذ قرار جريء بنصرة الفلسطينيين حتى التحرير الكامل لجميع الأراضي المحتلة. Yine bu iki toplantıda, iki zirveden beklentimiz şöyle bir kararın alınması. Daha önceden işgal edilmiş bütün Filistin topraklarının özgürlüğüne kavuşturulması ve bunun için mücadele edilmesi kararını bekliyoruz. ثلاثة نطالب القمتين أيضا باتخاذ قرار
بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ونحوها مع المحتل الغاشم، وذلك بالنسبة للدول التي لها علاقة بهذا الكيان الغاصب. Bu zirveye katılan bütün siyasi liderlerden isteğimiz bu zirvede şu kararı almaları. Siyonist hükümetle, Siyonist devletle olan bütün diplomatik, siyasi, askeri ilişkilerin bir an önce kesilmesi. أربعة نطالبهم أيضا باتخاذ قرار حاسم بالمقاطعة الاقتصادية لجميع البضائع الصهيونية وكذلك من الشركات التي تقوم بدعم المحتلين. Ve Siyonizmle işbirliği halinde olan, Siyonizme destek veren bütün şirketlerin, ülkelere karşı ambargo kararının alınması. خمسة Boykot kararının alınması. نطالبهم أيضا ببذل كل ما في وسعهم لمنع تهجير أهل غزة إلى أي مكان. Ve Gazze halkına uygulanmak istenen veya uygulanan tehcir hareketinin, zorla tehcirin bir şekilde durdurulması ve engellenmesi. ونطالبهم أيضا باتخاذ قرار بإعادة تعمير غزة رغم أنف العدو المحتل. Siyonist işgalcilerin Siyonist işgalcilere rağmen Gazze'nin yeniden imarının, restorasyonunun kararının alınması. ثانيا نطالب بفتح معبر رفح دون إغلاق، وذلك لأن إغلاقه يتسبب في الجوع والموت، والحكم الشرعي في ذلك أن من يتسبب في موت شخص أو إيذائه يكون مشاركا في جريمة موته وحصاره. Refah kapısının kapalı olmasından dolayı insanlar orada açlıktan, susuzluktan ölmektedirler. Dolayısıyla bir an önce refah kapısının açılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Çünkü orada açlıktan, susuzluktan, gıdasızlıktan dolayı bir insanın ölmesi ne sebep olmak, aynı zamanda o insanları öldürmek gibidir. ثالثا نطالب جميع وسائل الإعلام مشكورة نطالبهم بالمزيد بأن يقوموا بدورهم المشرف في فضح المحتلين وجرائمهم أمام العالم، فهذا هو أحد شروط النصر في المرة الآخرة كما قال سبحانه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. Bütün kanallara, televizyon kanallarına, medya gruplarına da şu mesajı vermek istiyoruz. Siyonist işgalcilerin yapmış oldukları bu cinayetleri daha fazla deşifre edin, daha fazla anlatın ki bu insanların gerçek yüzleri ortaya çıksın ve Gazze halkına, Filistin halkına bu şekilde daha çok yardım etmiş olursunuz. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil Kerim. Amma ba'd fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cahidu fillahi hakka cihadihi huve cetebâkum. Nahnu'llezîne bâya'û Muhammeda alel cihâdi mâ bakîne ebeda. बिरादरान इस्लाम, मस्जिद फातिह में इस्लामी कुव्वतों का ये इज्तिमा हमारे दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है, और हमारा दुश्मन वही है जिसने मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया है। हमारा दुश्मन वही है जो हमारे माँ बहनों और बेटियों और बुजुर्गों का कत्लेआम कर रहा है। हमारा दुश्मन वही है जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है। लेकिन आज इस अज़ीम शान इज्तिमा में मैं पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी और पूरी उम्मत तुम्हारी इस चैलेंज को कबूल करते हैं, और हम तुम्हें इंशाअल्लाह नाश व नाबूद करेंगे। Bütün dünyadaki Müslümanlara sesleniyorum. Bütün Müslümanlar bizim düşmanımız belli. Ve o düşman kimdir? Bugün bizim çoluğu çocuğumuz, yaşlılarımız katleden ve kendince büyük İsrail devleti rüyası görmeye çalışan
asal düşmanımızdır. Bugün Kudüs'ü birinci bizim kiblemizi kendi eline getirmeye çalışan büyük düşmanımızdır. Ama ben bir Pakistan milleti adına size söz veriyorum ki Pakistan'daki 250 milyon insanlar adına söyleyeyim ki oradaki her çoluk çocuk herkes bunun için şehit olmaya hazırdır. इंशाअल्लाह आज ओआईसी का इजलास हो रहा है। मैं इस आदमी शान इज्तिमा की तरफ से ओआईसी के तमाम शुरका से पूछना चाहता हूं कि खुलकर गजा को बचाने का ऐलान करे। गजा के लोगों को बचाने का ऐलान और लाहे अमल नहीं दिया, फिर अमेरिका का साथ देने का ऐलान करे। ये नहीं हो सकता। आप तमाशा बने और हमारे लोग मरते रहे, हमारे मसाजिद जलते रहे, क़िबले अव्वल पर यहूदियों का कब्जा मजबूत हो। नहीं नहीं, अमेरिका और गजा दोनों में से एक का इंतखाब करे। सुन लो, 2 अरब मुसलमान गजा के साथ खड़े हैं। ओआईसी के इजलास में आपको फैसला देना होगा कि आप उम्मत के साथ हैं ya Amerika ke sath. Evet, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı başlıyor ve bu da Kudüs üzerinde, Kudüs konusuyla alakalı başlıyor ve ben bugün söylüyorum ki siz bugün oradan Gazze'deki katliama karşı kararınız verin. Eğer onu vermeyecekseniz, eğer Gazze'nin tarafını tutmayacaksınız, o zaman siz de Amerika'nın tarafını tutuyorsunuz manasına gelecek. Ve ben size söylüyorum, bugün eğer 2 milyar Müslümanların adına Gazze'ye sahip çıkmayacaksanız, o zaman ve tamaşa etmeye devam edeceksiniz eğer, o zaman açık söyleyin. Bizimle beraber misiniz, Gazze ile beraber misiniz, yoksa Amerika ile beraber misiniz? मैं तैयब अर्दगान को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने खुलकर अहले गजा का साथ दिया, लेकिन 58 इस्लामी ममालिक और 72 करोड़ 1.25 अरब मुसलमान, 74 लाख फौज अगर एक एक बाल्टी पानी भी डाले, इसराइल उसमें बह जाएगा। Ve ben bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam diyorum ki o bu duruşunu gösteriyor. Eğer diyorum ki 57-58 Müslüman ülkeleri ve 78 kusur değişik teşkilatları eğer bugün bu Müslümanlar, bu ülkeler birer kova su dahi dökseler ve İsrail boğulur kalır. ए लोगों, 1000 करारदादे फलस्तीन के हक में यूएनओ में पास हो गए हैं। करारदादों से कोई मुल्क आजाद नहीं होता। रास्ता तो वही है जो सुल्तान अल फातिह, सुल्तान मोहम्मद फातिह ने दुनिया को दिखाया है। हमने अफगानिस्तान को देखा, 2 सुपर ताकत वहां शिकस्त से 2-4 हो गए। और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह कि गजा की गली गली İsrail और अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बनेगा। Evet ve şimdiye kadar belki de Birleşmiş Milletler'de 1000 tane karar alındı Gazze ile ilgili, Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili. Fakat ben size söyleyeyim, bu orada alınan kararlarla olacak iş değildir. Bunun yolu ancak burada yatan Sultan Muhammed Fatih'in seçmiş olduğu yoludur. Ondan dışında başka bir yolla bu iş çözülecek değil. Ve ben bizim Afganistan'da 2 tane süper gücün bu yoluyla yok olduğunu gördük. हमें कार सकूत बगदाद, हमें कार सकूत गरनाता, हमें कार सकूत खिलाफत नहीं देखना चाहते हैं। तूफानुल अक्सा ने रोशनी दिखाई है, शुहदा की खून ने
एक उम्मीद दिलाया है। मैं यकीन देता हूँ एक नई दुनिया आने वाली है जिसमें जुल्म नहीं होगा, अदल और इंसाफ होगा, अल्लाह के हाकमियत होगी, अमेरिका और इसके एजेंटों की बादशाहत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। bir kere daha Bağdat saltanatının yok oluşu ya da Garnata saltanatının yok oluşu ya da hilafetin yok oluşunu bir daha görmek istemiyoruz. Bunu bugün eğer Gazze'ye bu şekilde bırakırsak böyle bir şey, bunu biz kabul etmiyoruz.